Ita tuang bayan tulo na pod panambarsan dati nga sumuni salom dalisi. May dati imbulaya yo ayat isuanggot 2 Korintus buk kasiyam ayat keenom gisamdot siyam. Manahak miyampayad otood mangigit dot puahang. Intay to kanati tulon na pod it manasado akuri nga mangamotot akuri. Isay na po hit manasado agumu nga mangamoto agumu. Kontak turi. Iya di na bagyari tapot kapiya bagi. Miyagal na po ko momogampid manok imagan talu agumu agampian agumu nagyahat ay magan talu. Akuri na bom akuri nagya. Samporit pari manahak katumanu dot kagayaan na ginawo kada nad ay asinduo la ginawo tay ka asansagan tu kinarahingan na pom olisit tulundit manahak miyampayad ko todon. Papalabay nagisiyalisi daw kuma do kayo. May di ako na po nga kasari-sarid harohot kahinaan iswang dan nuno po alabayan iswang got opuhangon. Miyagal harano kasurat isiya na po mamiduo manahak ko kumatulon masikin ina po katapatan ni siyo nga po tilambos. Sira na po ay oray tanda tilot ayat dot nga o kita dati dot ina po hit pinengguasan kapilo nga kasih karunia. Jadi kasih karunia dusun nih. Ilo na dilisih Thailand kurnia. Itu titahak mana po titahak letilo gi. Nga ilo no po kamondat kasih karunia teka kurnia. Kurnia ka karunia. Karunia. Doho no po dot pemusarahan na karay tila karunia. Sekirad iti miyagal ko iti dampomagunan. Agumu not ay tulon na kanut tit darjah kabosaran te ko iti tahak anugrah iti datu. Datuk ko dato. Hari mo to piswayan di. Di etiuke hom di etio. Suway pun de i datuk do itaki. Bay na napoti hom. O kita datid na yodi na matugyan dohot karalano idit kapanahakan do tong datuk hindi nga yodi dit amura kopi yodi di amura kopi ti datuk ko basa nandad ilatang YB kanu datuk lah nga haray karay tamila bolyon kanawokon. Okay. Oritan pala kamonda karunia nga iso o pangitanan montok iti pamagunan dat iya na po nga o gumuot
panguhop no kumatulon sa pitulon. Lisin ni puahang. Okay. Milohi lisin ni puahang. Mantad ko kinagumuo idit titahak no kumatulon sa pitulon, panguhop, iya na pun nga anuan kanon doh dat ay ni puahang anugerah karunia datuk. Harohi it ondos kuman ko napatid ondos nga it mada na aray tani datuk sa kira papaintutun datulun nga ay iho na pati nga datu ka pagulunon na igalaran nga iri no mat iho nagya nga ondos si dadaro ay tidak layak anuan da datuk iti nga iswang na pod ay karait tot idon minamangon iyati na po tidak layak nga it aiso da kalaya kadati nga numan to koy onway do puahang misuway tiga do misuway ko piyo iti na po ang pumagunan nga kita ho puahang no sumbangan no panguhop titahak nuan ko nun do dat ay karunia galaran titahak datuk nun do nga iswang gali si kinorohingan to kadadi aduya da kano apatut nga iyati na pong pinatapot do kotori mo hitit kasi karunia titahak kinorohingan kuman na padi nga iyati na pati nga sumuni manu to ko do sumuni iswanggat lisi de apuhang kinorohingan sumambayang to ko nga haro timpu-timpu kagagang to koy inapoy sambayang idi nga hingga di asimbar pingkuro mangkurit di miagal ko iyati no poti monotos to konod iswagot ay kasim poposimban dat kaboboyuhon poposimban da kaubasanan sumambayang tokod karaitit kaboboyuhon kaubasanan datid papurimanan tokod kontok ay asimbar miagal doho tu maju ke depan no dihot tian bobos no po mas sumambayangot ay tokom pagahuyan no ti ka nga amo nakuro mari may to kadi intangay paingkuro nang kudirid ay sumuni salom do lisi dat puahang kinorohingan right na po ka iti kamondot kalidasan kasihatan ruba ako tambalutom ay sihat kau nga kangom sakit ini dat sihat na po nga akon ko iyo ti kangko pikira-kira hopodom 5 kilod pikanday-kanday it apatut imanu da tamo mo kiginawo nod buah to kumonotos natit makan nga sonsudu takano lebihkan sayurot gumun mangakan nga ay magyamoy sa size pikira-kira
Iyati no podim saira no pod kiginaw to ko sumimban nga nuno no pairalan dot mila sumimban nga iri no dagyahit mandati waya ay pendalano. Jadi okon ini pangakan nga kana simbanan panginginom nga simbanan it ongomis paingkaan gi kadaw ti kamoyan da todop iti sasais ay okuri ti kadi sasais ay o sibuk dia bo. Jadi paingkaan gilad isuangget kawawayon dati kapuriman to kod hari apatu to pasimbanon sumambayang to koy tok simbanay no dohoti ka nga iya na pohom boros nunod mono to sumambayang nga ay sa imay dia da panatasan sendiri kadaw. So kira na pod gumahoy ta mo donom okon ko makan no hot mandati pombangano nga haron nagi usaha dati moy panangkus ko moy hiking ko nuno sasais moyo kuno mandat ti kaswabon moy nandat ti kaswabon da swab pukul 5 pun da tumungag det imo na pot kamulakan miloh to kay kadawd ay kaidu to ko mantadit kapurimanan kaboboyhon natin kapiyon tokot itagwangan dat tulo na minamangun milo tokod o silit tanganak dat ikaw ikanawahon okon ko ikatuongon pengkuro milo hinggod iyati no patingal linohomon tokot o insanan kamulakan na kusay tay kokongonduan monong kiad nunuhi karaton moid o silih tokod aparu aparagat monopot isuang go tamodon dot ay yati na po nga papaindalan dot tugas-tugas dati montoko kinorohingan uhupan toko tatap na uhupan toko nga kada toko dot poingyon kasarid isuanggot kakaulon akaul malas atoko aparagat atoko monopot do popoundar nagi popoumbangan di kaboboyuhon dati isambayang toko sakira monopot nga may na pokitono mantadot itamodon dati o kita hirid maya di panananu dati di boros-boros do kinorohingan moydad iyati na po nga tumilombus takod ay kumbangan mamanaw manikid do po lang dati nga monong kiadat o insanan ni kaubasanan pag yung bulutan di taraat o tumbayaan no kumakinorohingan dat kanod manimban do ginawa dati maya dot ay kuwasa rusod di olidang ano pod hiti nga kada na may OBI ikolomokon no nga isuang galisid puahang may no sapo o insana niri pono kisangod no sumapot korohian no di arat ipinapalan dat kinorohingan tu isuang po di kada to kono dadot ay ala tu iyo kayo na po nga manatama kayo na ko sandiri
Muntok padahom at tumbayaan ako at tapatan ako. Malas to kabagati sumono mo. Kamuyan ko na po malas nga milo to koy dot sumimban. Nga kadmo no pot doho no po da korohyan nga ako da monotos nga pasimbanan. Bagala po sumambayang po. Tokoy. No ayaw ko natusin. Pikiro-kira tiyo dila. No ayaw ko natusin mugot da dot ukabay ko la binulang nga harasuang. Isay dadi madad yun di. Tok. Sa kiromya galiti kitab. Wah. Sambayang to kanu makian tutusin ukabay nga tok umhara ko piyo hi. Nah. Iya dadi hot doon na po iya dadi di korohyan. Ipangangakan godot sumambayang kada padandod odot iti ka. Maido simbana iti kabubuyon kud odot. Asimbananda iya dadi dohot osoro. Osonong ibu dagi ati di. Nga haro nga irih na pohom milo to kay simbanando atopot ko piyo. It mantadot iati sendiri. Kadang-kadang iati na poti nga maganuh toko dot ay panumpalid. Lumisok toko maya edit karato nom kolomokon dati. Kala sinuratan pa na marasan dati. Kada na may ompunay na kaboboyohon nod aosonong. Sayra andad ay kapumonsay toko dit amo osonong nga nukanda dati. Yati natitulon dot ang kolomok. Mano pa malayo nga tiada orang sempurna ba? Ino po dihi kolomokon toko ikot tidak sempurnaan nga irinugidi silihon datid ay isuot ponokokolid dot popot-popot dati ato ko magakun dot iati no poti nga ay ato ko kala idi korohyan kaboboyuhon dati. Kita ko di hilod group kelas dusun ministry 2. Okay. Harohit minang yung bulad karaitot pangakan-ngakan. Haro nagi group po kita ko dit mantad ko okon ko isisuot denominasi. Haro di himongiwal dat paingkata kanon dat tumano do kitab. Iwalon na ditisom. Paingka hiti ka. Nga imonopot do iho lah. Kada tako pangoroy tayo dot amo angakan mo. Iti piya angakan miagal ko itit ongo manok, ongo sada. Tako ikano mo nang kiad ki. Haro hi ikano vegetarian nga. Ay maugumo. Pero natulun mo miraw no. Makuro asadap ya. Ito ngo payaw. Tambang potay ko ngo paus ko palanok. Manok. Tontalo. Sada. Tako ikatong kiad no kuro. Ihati ita katong kiad di mo. Ipangakan-ngakan. Pangangakan dati. Asagaw. Odot. Ogorot. Tayo pa yung kuro. Jadi kada borosad it amu akan itipia akan nga atau koy otong kiadan dat sakiranod ponuhuan. Dohon mo ponumbayan iyo di lah. Tu iho nga haray
iti salirah dati bo. Paingkuran do. Gunon da kan dala kitabet tumirung. Tumirung got ay nga tapot no po nga ihati it akano dat mo nang kiad nga gunon to kan dala kitabet na intay pogi nga hodi. Miagalot vegetarian. Ako na ko vegetarian iti. Magakon no. Sayra no po aretan lo vegetarian nga ihati no po akon ko vegetarian nga popot-tapot takot tit mga kanda daging. Nga ilo no po vegetarian nga papasala iti mga kanda daging. O kaniko insanan la. Haro na bugay iti di bo. Ihati no pondohi mga kan nga nunuhot kapagalan dati dat ay popot-tapot na kinga ubuli ka. Miagala pondo kailat mga daging-daging nga ay imam dulu makan daging ba? Tuin na paganda pakorbanan hindi nga ay uokon na po di ipagilitan ni korban nga hindi imam ya mga kanidit i daging. Nga imam pun makan daging ba ka? Ay itu perjanjian lama kakagod dito so. Umbalan na perjanjian baru. Intay po ihodi. Yesus nga mga kanis sada ka. Nga tapot na po nga takoy katang kiada. Siyakan takoy dit i daging tay inapa tay kay sada di bo iri kakuan ni man kapyo. Kon ko amilo. Nga man tadit tit i solera kapurimanan dat mga kan. Jadi ila iwokon ila mantad ka ako tang kiad mumaguna dilat bora sa kinarahingan dat mintirong nga tapot-tapom ay makano mo nang kiad nga atapot kapiyam man tadi kapiyad usaha kago dati re monopot ka kamo. Kano pod hiti nga ponotos to kono miampad ana kagarason di tinaha ka kinarahingan umadia. Milo takoy miampay da panghupan na kinarahingan milo takoy. Sa kirad mato ko suho kinarahingan sandiri milo siyo nga osanong no bagad iyati sumimban tapot ko fiyo. Ralan no patulon da otopot nga isaralan di patilamus maya da kagarason umad kagarason mantad da titahak kinarahingan kabontugon kumad kabontugon. Kaila kamilaan dati karay ta kinarahingan nga gumumu. Kapiyon tokot pagindalanon dati itaguangan o popotapot dati dat papaindalan dat tamudan dati nuno na pait awayan dati itaguangan toko. Jadi ino padihit o kita dati dahiti nga nakuro nangku tu haro keperluan dati dat monotos da sumimban sendiri. Anang ku gadiri milod ay kinarahingan na pumonimban pakadada toko. Atu gadiri milad teodi. Nga nukalat ayat tenuman dati atu onu dito tuang nubay no. Sa kira na pod mananom kon ogumo na umutan no ka.
nga akuri na po tanomon akuri na umuton isuang dot ay tamodon dati usaha dati ilo no kamoyan nilo sayra no pod aparagat toko nga agumu no hit awayaan dati agumu no giit otorimo dati tumbayan tokod isuang got kasim paninimban kasimbanon dot kaboboyuhon nga iyo din nagikadaw pinting ubasan dati gumu ipinting ubasan dati ay papaturidong kaboboyuhon dit kapiyon to kakorohayan dat tulo ng kinorohingan nga komon kaintalang isuang dat kaposiyan dati kumakinorohingan iso ikagayaan dati ginawo hinggoh dot kinorohingan kadaw nga manguhup maya dot lisih daw moid iyati no poti nga kanu toko dot mamanud nuno na pa'y kaparluan nagi kanu toko nagi dot papaindalan nuno ti kamon dot kabajikan kumatulon sa pitulon mantad no dot ay panguhup pa kinorohingan tumbayan toko osadu o korikoton man toko no papaindalan no ibahagyan dati suway no po kayo rihom palogasan toko no kinorohingan no papaindalan mananom tanom toko maniram ko manu onway do badya nga isay papasuni ay sa kuwasa dati papasuni kinorohingan ni papasuni jadi man to kono paindalan no dati det tamodon bahagian sayra daharat kerjasama panguhupan dati piuhupan toko iyati kinorohingan tumbayaan tokod agayo osadu ot ay korikoton di nunuhi pendalan dati gumu kapagalan dati miagal no poko tembok Jericho tugadiri milod lumpakisan no pakinoringan nga apayang non nakura to sinuhu pot itulon dot Israel mintutuk kot insan na sanga daw salinay da turo tadaw inapodi katuro nga inturo nakura magyari to iyad di napay panumbayaan dati nga agayo kuwasa kinorohingan serad harohot piuhupan dati moedet inapohit kantakan piuhupan nawayaan di nga ay ahandaman kapuya dati to iyati kadaw nga kanu nagi pinapaindalan dat nunuhi tamodon may panuhuan kinorohingan isuang nakaposyon dati jadi ato kadi mamaray tom nunulot man dati pondaro to tumbayan ako monikid dati nga haran na po bohiton do isuang nakaposyon son saraw ta kono nunu ni apatut tot pondaron iho no potihom patut tadid may panangpos iri nga asaraw may panangpos isuang dot ay karohanian ingkuri ako sumambayang isuang kaboboyhon ay obolatak kapiatit obolatak kapiati kabang isuang pamusarahan binsang hanuh tamod kon piya ko iyaw ko mo yun nga iho makamu yan nilo ka na jadi ogumu iti milada apatut dati man pondaro isuang got kaposiyon dati tisom tiso may to kono igitay umakinorohingan hari kolomokon dati na tumbayaan to ko dot mantada panghupan di siyo kanu to ko monolibang banda santo bit
ay umbalan dati dat popundar popumbangan isuang nakpasen dati. Pahitian ta kan dati panambarasan dot tatong bay no. Kung sikaw kanaw misisa ta kad isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerjaan sorga kung sikaw dot tatong diti. Nakaim pupusi hatit panambarasan di karait dot popondar ang popombangan na kububoy hondahay mo edad kapiyon ta kam kapihunong di karahyan no am nagi kumad tulon sa pitulon. Monikid dahay haron na po ngayot kolomokon kaboboyhon di patut duman pondaro nga haro timpo-timpo dat iyahay na pohom tumirong ihayd man tadit kaboboyhon na asanong haro nagikantakan no maganwel boros-boros no maya do kitab dat tumirong man tadi kaboboyhon dahay nga mimpun da tatong iti may nehay upay da manang kiad santab dit patut dat mandahay po sa duo ang pondaron dahay isuang nakpasen dahay. Kung sikaw Tuhan tatong nabay no nga kanoy hadormihat gisambot suwabon na suwab o pasikahay makano patilang mo sa tugas-tugas dahay tisaw. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, hinako po kapiruba to ko tatuang daswab.